Kalau ngai tempe manis terani, tempe bu mak gedap nih. Nyado masih bukal bumbu. Kangguan bawang kesunu tak bio kan jadi nih anggo. Banyak manis. Kecap kuangan nih. Beli kecap kan nih malu ke warung. Dalam kan dia dong itu semua dalam kini berjalan Beri, jangan kat yang helm je ni kat kene lembu kenyal dengan kaki ni kaki jo gitu cerita ni. ni. Jadi kan beli kecap malu tukang kene tempe. Kecap lah. Okey. Sini nyil kan. Mudah ki we. Nah ngomong kayak, "Oh, Dina, aja jemaah aja nih." Ih, sebut pucuk canin kayak mulai lem jelek tuh. Uka nih. Ini aja bung lah helm baru nih. Harai helm dong pendalam. Kan siun nih. Oh. Berarti kene. Nih tes buka. Iya. Helm baru nih, Cik. Helm baru. Tuh. Nih. Helm udah mana dia? Ih, pedalam kurang. Mulai pidan nunda najik meliang. Nah, buka. Buka masih bisut ya najik. Kita tuang najik. Nggak kebes ke, Ge. Kebes Cik nah. Buka Ge, plastik ini barang baru. Ih, bagus saja. Helm masa kini nih, Cik. Ini nih, Ge, helm trendy ini helm paling ngehit sejak ini, Ge. Oh, mana Cik kejual ini? Nih, aja beli di DWOL Shop ada nih, DWOL Shop 99 dan Ge. Promosnya di Gianyar nih. Oh, di Gianyar. Aja beli online nih. Oh, nak ngidam beli online. Tadi masih langsung kemo. Men aman Cik nih helm nih, Cik. Sing enggak belah. Pesing lah Ge, helm ini nak subuh berbahan ABS, subuh SNI dan bersertifikasi. DWOL Shop 99 juga menerima EC, reseller dan grosir. Hado masih helm anak, include kaca mulai dari 85.000. Terus helm dewasa, include kaca mulai dari 82.000. Alamat toko nih di Jalan Mula Warman, Tedung Gianyar. Tepat nih depan PDAM Tedung. Tadi masih pesan online lewat FB, TikTok, Shopee utawi IG, Ge. Wih, bagus saja nih, Cik. Nih, malu bagus nih, nyak punya Ge aja nih, Ge. Terbusa udah modal gitu. Nih, mudah Ge, ini cuma 145.000 harga promo, bin man bonus kacamata, Ge. Kacamata. Oh, jadi beli helm itu langsung man bonus kacamata, langsung angon nih, Ge, langsung. Nih. Nah, pasti cegeng nah. Tuh, gaul. Nah, mau punya nih, kaki aja nih. Beli apa nih? Beli kecap malu, Cik. Beli kecap. Nah, lanjut. Penggal masak, Ge. Ih, jadi baru cegeng nih. Ayo, Cik, yang berangkat malu. Nah, Ge, ada yang ngambil semua gaya ganti saru ABG dan ibu nih. Mega, adin, Cik, ternyata nyaman saja helm nenek, Cik. nyaman lah, bas helm baru. Apa buen beli di DWOL Shop 99, ya pasti mantep. Man, bu man, kene kecap man. Bu mana, Cik? Oh, subuh. Nah, cocok buke. Nah, lanjut mau masak kang helm nih, masak kang helm. Mana jadi kebuka. Oke. Mana masak malu. Lanjut Ge. Masak. Kleka kompore. Nah, lengis di subuh panas, pulang tempe. Nah, aku mikir lebeng nih, mati yang aku kumpur nih. Nah, gitu dan terus malu jani bawang kesuno nih. Kleka kompore. Jadi pulang bawang kesuno. Pulang tabio nih. Pulang bojak dan jangan rela majak dan lemon. Ya, ini dulu. Ini penyedap pedik. Ulang buat tempe. Yang ini kecap. Ulang tabio. Nah, ini tinggal tambahin saus tiram, peragat bener. Nah, ini tinggal tambahin bu, jangan bu di nasi nih. Aji pasti demen bu pasti nih. Jangan ganti. Ji, main ngajeng malu Ji. Jangan saja nih, tos. Jangan jauh tempe ke gaya. Aja. Jangan ya, cuma helm aja.